Musaku ću slagati u većoj vatrostalnoj činiji i za nju nam je potrebno 2 veće tikvice koje imaju 700 grama i pola kilograma mesa. Tikvice ću seći dužno, zatim ređati na ubrus kako bi ubrus pokupio višak vode. Sada ću tikvice malo posoliti i ostaviti ovako dok pripremam meso. Na ulju ću propržiti malo luka. U musaku nikad ne stavljam puno zato što ne volim, a naravno po vašoj želji vi možete staviti i više. Zatim ću dodati mleveno meso i kratko ga prodistati. Dodati so, vegetu, začine po želji. Tikvice su spremne za pohovanje, višak vode ću pokupiti ubrusom. Ovdje sam umutila jaja koja sam posolila. Također i brašno je posoljeno i tikvice ću pohovati tako što ću prvo uvaljati u brašno, a zatim u jaja i kratko propržiti u ulju sa obe strane. Tikvice ređati na ubrus da ubrus pokupi višak ulja. Ukupno imam 15 ispohovanih komada, pa ću ređati prvo 5, meso pa ostatak. Znači ako vam je veličina vatrostalne činije otprilike kao moja, treba će vam oko 15 komada.
Umutit ću 6 jaja, posoliti i dodati malo mlijeka. Možete staviti i manje jaja, ali ja volim da stavim više, da se lepo uhvati korica na površini i da cijela musaka bude sočna. Tako da zbog toga što imam više preliva, musaku ću peći malo duže, oko 40 minuta. Kinda tired trying